I don't wanna talk about. Yo guys, no, dito tayo guys. Hey guys. Muntik na. Yo. So yun guys, to bagong ano namin guys. Yan guys. So bagong spot guys. So minsan lang kami nagblabla guys kasi ano guys, busy guys. Tapos sira yung phone guys. Pisa na tayo guys, wala na pa ano yan guys, ligoy-ligoy guys. Sobrang hapde. Ang hapde ng ano guys. Ay, lalayo. Kita nyo yun guys. Medyo bulati muna tayo ngayon guys. So magmamasid pa tayo sa bago natin pwesto guys, no, kung ano yung maganda guys. 5,000 5,000. Yan na guys. Ito pala yung lakas kumain guys. Ito, agis ko guys ha. Guys, yun guys, sa gitna guys. Hari kuana nih, dicukup weh. Ini. Ya guys, sedang tampasakan guys. Kurang haluan bu. Ini guys. Sarap tuh guys. Ini lang alam. Uwi na kami gar kasi may birthday pa doon gar. So may namimingit doon ng garaw gar. Ayan garaw. Ayan, kita yan gar. Ayan, so buka na pala to guys, no. Dito sa amin guys, no. You know. Gar, tara gar. Walang init guys. Ginagar daw garbi, tanaw na to garbi. So gar, no. Bye bye gar. So yung huli pala namin gar. Yung garaw. Baka maiwan yung huli namin gar. Gar, ayan gar. Ayan gar. May alien fish yan gar. So bali apat yung gar, no. So yun guys, no. Bigay lang siguro namin to guys. So bigay namin yun. So medyo konti lang kasi guys. Bigyan lang namin to guys. May alien fish yan guys. Oh, sulanan mo. Ha? Ito ba din? Sulod ni mo. Yubax. Gasa man ka? Gasa ka kulbetan. Kulbet. Yan guys, oh. May alien fish yan guys. Burod guys. So yan yung huli namin guys, no. So bigyan lang namin yan sa kanya guys. Dili na, burod na. Ay, kadako bayaan. Yan lang, wala. Kaon din eh. Kaon eh. Buruk kakak kuah anak. Wah, kuah anak. Dagan na bro. Dagan na kuah dito. Isa Isa pa kabok. Kadaghan na to. Di mambak na ha. Kulitig tarong sa kuan guniti hasang. Alien fish na, maaf na. Mungkuha na siya. Fly fish. Lupad na. Hindi man lang nagpasalamat guys. Hindi man lang magpasalamat. So tayo na lang magpasalamat, no. Bye bye.